Dito iti may kapatan kakabsat nga lesson tayo iti asset and liability. No asset ko na tayo, profitable. Adda pakausaran na, pakaaramatan na. Dayta ti kayat ti apo, ti tunggal maysa kada tayo. Insalakan na tayo, tapno mapanlangit, kat habang adda iti dayti nga biyag, kaya ti apo nga ti biyag tayo, agbalin nga asset, a part of the solution instead of being a part of the problem. So, hindi adalan ita, deti solution-oriented life kontra kadeti problem-oriented. Ti topic tayo kat saan nga maipanggap ti problema. Ti topic tayo kat maipanggap iti panagbalin, wano panagbirok iti solusyon. We may be surrounded by problems. Mabalin nga nalawlaw ka ti adu nga problema. But I like to remind you, solutions are bigger than our problems. Kung ang problema mo ay gabarko, ang solusyon ay gadagat. Nakitam di jay? No ti so'y problemam kasla kadakkel ti barko kakabsat. Ti solusyon kasla baybay iti kadakkel na. Dakdakkel nga amang ti solusyon. As the heavens is much bigger than the earth, so its solutions are much greater and bigger than our problems. What does it mean to be solution-oriented? It means looking past the problem to find solution. Saan tayo laeng nga makita, DJ problema, ngem, labsan tayo, tapnon ko na tayo, so anang arod ita? Anang arod ti dapat nga aramidin tayo? Sometimes, there are people nga no agsarita kakabsat, 30 minutes, i-discuss na di problema, then end, that's it, agtugawan, that's all. A solution-oriented person will stand up, kat kunana, okay, 30 minutes nga na i-discuss na problema, anang aruditan? Anang arudi aramidin tayon? How can we solve the problem? So are we the kind of person who always exaggerate the problem, who is overwhelmed with the problem, and see all the details of the problem, and that's all? Or are we the person who would always ask, after all, kat kunatayo, so, what should we do? So, anang arud ti mabalintay nga aramiden ita. The problem-oriented will say, awan mabaling, problema. But the solution-oriented will say, let's do something. I believe there is something we can do to solve the problem. Most people can see problems, and that is okay. Because when you are keen to problems, that's the beginning to be a solution-oriented person. But most people can only see problems. That does not require any special ability or talent. Okay? But it takes understanding and skill to come up and to be able to think with solutions. So, nagpintas dito nga topic kakabsat. Gaputa, weak people make problems bigger. No nakapsot tayo, nalupoy tayo kakabsat, te basita problema, ket padakkelan tayo. But strong people find solution for problems. Tinapigsa nga tao, natibkerken, nasirib nga tao, ket ibirukan na ti solusyon iti problema. So it works both ways. Makitam ti problema, ngem dapat mapanunot mo ti solusyon. At dati kita'y tao, hana makita di problema, isungahan na mapanunot, no anyat mabalin na nga pagsayaatan because they are not keen to see problems. Enough to see, much more to see solutions to their problem. So the challenge ti dayti nga malem kakabsat is this: be a part of the solution and not of the problem. Amen ba, mga kapatid? So be it. Amen. Would you like to be a part of the solution and not a part of the problem? Amen? Okay. Dito lesson ko itang amalem, dua lang. Tinak ipakita kada kayo kakabsat. I am going to share with you why be a part of the solution. Why be solution-oriented? Apay nga hanga dapat jay la problema ti makitam. Hala nga dapat jay problema ti pampanunutan. No di kat you stop there and start thinking of solution. Start thinking, how can I be a part of the solution? Rugyam nga panunutin, kasano nga siyak katagbalin nga parte ti panakasulbar, panakarisot,
ken panaka iplastar daytoy nga parikot wano problema. Why? Apay nga dapat kasjay ti mindset tayo. And secondly, I will also show to you how to be kasano tayo kakabsat, characteristics of a solution-oriented believer. How can we be a solution-oriented person? Okay? So, intayo di mo na, why be solution-oriented? Apay, gahanla di problema. Apay nga dapat, nga, di solusyon, iti panunutan tayo, saan laeng nga di problema. By the way, sino ka da kayo di ada problema na, itayang na ima na? Okay, sino ka da kayo ti ada solusyon na, di problema na? Awampay. Ita kakabsat, masapol, nga ison ti rugyanam nga panunutan. Stop thinking about your problem, manungal daw nga pampanunuto mo. You start thinking now about the solution. Why? First of all, letter A, our Lord is solution-oriented. Amuyo ka di, nga ni Apo Jesus, saan nga imay tapno mang kosti problema? Imay tapno mang sulbar iti problema. John chapter 3 verse 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world. Problema ti lubong deta. We are under condemnation. Maukom tayon, madusa tayo. Deta ti problema ti tao. Saan nga imay ni Kristo tapno ukumun na ti lubong. No diket imay tapno ti lubong maisalakan babaan kenkwana. But that the world through Him might be saved. He did not just provide solution. He Himself was the solution to the problem. During the earthly ministry, iti addang agbinministeryo ti Apo Jesucristo, dagiti kalaban na, wano dagiti kontra kenkwana, ket awan sabali nga inubrada no di sumursurot, ket agururay nga mangbirok iti parikot nga mabalinda nga pangitinnagan kini Apo Jesus. While they were busy doing that, ni Apo Jesus on the other hand, He was solving problems. What did He do? Digiti ada problema na iti salunat, inagasan na. Digiti isa na makapagna, tinulungan na. Isa na makakita, tinulungan na. Digiti mabisin, tinulungan na. Dete natay, pinagbiag na. At dete tao nga for many years ni Zacchaeus, he was being doomed by his being greedy. Kat napandinanon ni Kristo jay Jericho, tapno lang ti kasta imit na kat dayto nga tao mamamuna ni Kristo kat mabalbaliwan. You know, Jesus provided solution to the problem of man. He came here to provide solution while his enemies attack him. And ultimately, natay jay krus kat isu tinang solusyon nang iremedyo ti basol ken pannakaukom iti tao. Kat kunana, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, anat makita tayo iti dayta kakabsat, no di Apo Jesus ket solution-oriented, dapat datayumet nga followers of Jesus, datayo nga namati, masapul met nga kasjay ti panunod tayo. We must also be solution-oriented. A church filled with believers who possess this mindset like that of our Lord can really get things done. No, timay sa kagimungan kas kumati HBBC, kat amin tayo nga members, kas ti panunot ni Apo Jesus, mangsulbar ti problema iti mindset na, sigurado nga adu, dagiti dadakkel nga magapuanan tayo. Ngam iti may sa nga church filled with believers, nga ti panunot na, kat kas na di panunot dagiti enemies ni Apo, awan sinapol dano di agbirok ti pangkritisaysan dagan Apo Jesus. Agsapsapol latta iti maibaga ni Kristo, nga isut pang question na randa, fault finder, critics, opposers of the solution maker. That's what the enemies were doing. No ti church, kat kasta dagiti believers kakabsat, awang pulos magapuanan na. No di kat mailuod kakabsat, mairarem iti problema dayta nga church. So what kind of church do you want, brethren? Would you like to be a church? Would you like to be a church, have a church, mga kapatid, nga datayo kat solution-oriented or problem-oriented? Like the Lord or like the enemies of the Lord? So dapat datayo, we must be like our Lord. That is number one. Number two reason
why be a part of the solution? Why be solution-oriented? Secondly, the Bible is solution-oriented. The Bible is solution-oriented. Deti nga Biblia, saan nga isut mangted ti problema ti lubong. Inted ti apo ti sauna, tapno iso ti mangited ti solusyon, di problema ti tattao day ti nga lubong. Amen? Iti pa, adot tao nga adot problema na, parikot na, pamilya, gobyerno, society. We are surrounded by problems. God gave us His Word, kat dating a libro is the basis for real solution to men's problems and problems in our society. No binasam dating nga sa utiapo and you read it right, binasam nga usto iti pinangbasam kakabsat, it will make positive, wonderful changes in your life. So, if you are a Christian, kat datayo kat Bible-based, Bible believers, then it should reflect nga tibiyag tayo problem solver, solution makers, and not problem makers. Anyamot ten kakabsat no kunadagat datayo agbibiblia, tapos datay pa iti parikot iti komunidad, datay pa iti parikot ti sosyudad, datayo pa iti parikot kat nadagsenan ti problema ti lubong, nadagsenan ti problema ti gobyerno, dumagdag tayo pa kakabsat, akat awan serbi nang agbasbasa tayon iti Biblia. The Bible is solution-oriented. Number 3, why be solution-oriented? Because our mandate is solution-oriented. Daytoy mandar ti apo kada tayo. Nga dapat isuti, ipatungpal tayo kakabsat, kat iti itid na dayjay nga mandar ti apo, solusyon. Kita nyo kakabsat, Matthew 5:14-16. Anya itilubong ita. Di ngamin tilubong nasipngat. Okay? Hanga nasipngat, gaputa awan init, hanga nasipngat, gaputa rabii, nasipngat, gaputi basol. Nasipngat, gaputi adu nga parikot. Nasipngat, gaputi krisis. Nasipngat, gaputi kinaawanan, ti kasla namnama. Di ngamin kakabsat, problema deta, kat kuna ni Apo Jesus, ye are the light of the world. Deta ti mandar ti Apo, datayo ti silaw ti dayti nga lubong. That mandate gives solution to the problem. Iso nga dapat hante ilemang ti silaw tayo. Hante ilemang nga Kristiyano tayo, meaning agaramid take it diti na imbag. Tapno makita dati Apo, ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Idi una na kakabsat, dagiti barko ng agdalyasat, ti pagisalasinan da idi awampay GPS, hampay ka computerized, dagiti barko mechanical pela amin idi, mechanical amin nga usarenda nga gadgets and tools, may isa ka dagiti pagilasinan dala ang kakabsat, dati lighthouse. Kat dati lighthouse, it has solved, it has prevented many ships from getting wrecked. Ado dagiti barko nga nailiklik nat pan nakadadael gapo iti lighthouse. Diyo kadiam mo ngano datay nga Kristiyano agsilaw tayo di pagtaengan tayo. Agsilaw tayo ti komunidad tayo. Agsilaw tayo di pagubran tayo. Agsilaw tayo kakabsat kadagiti eskwelaan nga pagbasbasaan nyo. Laglagi pa ado nga biag ti mailiklik nat pakadadaelan. Your influence, your good and positive godly influence will help people, will rescue people from getting wrecked. Nga maperdi ko madibiyagda. Verse number 15. Kung napay tiyapo, neither do men light a candle and put it under a bushel. Iso nga dapat habo ilimeng, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in a house. In the house. 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works. So dapat, naimbag ti aramidon tayo nga ron. Ipakita tayo nga dati apo kada tayo. Nga garamit tayo tinaimbag ti padatay nga tao. Saan nga gaputa maikari day tao nga pagaramidam tinaimbag. Ngem gaputa si kat Kristiyano kat rebengem ti agaramid tinaimbag ti padam nga tao. We do good not because the person deserves it that we do good, but because we are Christians and it is our mandate and responsibility to do good to our fellow. Our mandate is solution-oriented. Oh, amen, kakabsat? Tipay may sa ako na, ye are the salt of the earth.
Datayo ti asin, agasam data kakabsat nga panangibilang ti Apo ka datayo. Ti asin anat trabaho na, preservative, idi una na, awan pay rep idi, alisto nga malaes dagiti, ikan kan karne, kat no applyan da ti asin, ma-preserve. Ti asin idi agas, ti asin pagdalos ti ngipan, pagpapigsat gugod kan gilagid, kakabsat, ti asin. Agasam ti maitulong na, isu nga datayo, antay nga da, iti day ti nga lubong, tapno, mangted ti parikot, at datayo dito, tapno tumulong iti solusyon. We are an agent for solution, not an accessory to the crime. Datayo kakabsat kat agent for solution rather than accessories of the crime. Our mandate is solution-oriented. Not only that, but letter D, may kapat, why be a solution-oriented? Because Bible characters were solution-oriented. Nagbasbasa kat Biblia, makitam ti biyag dagiti tattao nga nailanad dito, ti istorya ni Joseph, ni Noah, ni Daniel. Amin, digito'y kakabsat, anat makitam, ti biyag da, they were solution-oriented. Ni Nehemiah, na tinaguriang builder or rebuilder of the wall of Jerusalem. Idi nga ti walls of Jerusalem kat nadadaal, taday ti wall kat isut protection da, isupay ti dayaw da. Ngem gapo, ta dinadaal ti kalaban kakabsat na perdi kat nawarawarada. Idi maamuan ni Nehemiah, ti kasasaad, digiti nga tattao, nadadagsanan, kat sa nga di problema, iti pinanunot na, no di kat kasano nga masulbar, dahi nga problema. So inturturod na, kat nagkararag, kat kakabsat, anat napasamak, in 52 weeks, they nadadaal, kat he was able to gather and rally a group of people to rebuild the wall. And in no time, the walls were built once again. And honor, dignity, peace, and joy was restored to the nation of Israel. Di Esther, numampay babae kakabsat isuna, but she became an agent for solution, not an accessory to the crime. Naisagmak kakabsat, daytoy Jewish people, gapo ka daytoy may nga tao, nga hananapintas iti padamag na kini King Ahasuerus. Ngem ni Esther, kunana ni Uncle nga Mordecai, kunana, ay kaanakan Esther, sika iti makasulbar daytoy nga problema. Kitaan nyo, kas tatayumot kakabsat, datayo ti makatulong nga mang sulbar, saan lang ti problema tayo, ngam pati ti problema ti sabali nga tao. Saan nga ti makialam tayo ti problema, ngam tumulong tayo ti panakasulbar dagiti problema. Sika lang kuna ni Mordecai, kini kaanakan nga Esther. Kat amuda kakabsat, nga no awan iti prior appointment made with the king, you cannot just enter through the doors of the palace, nga mapanji trono di ari. Ngem anat ko na alwadam kat baka matay ka, amom di ko na, kat numatayak, di matayak lata. Di napimpintas nga tinakatayan tayo, gapo tatimbulong tayo di solusyon, hanga tinatay tayo, gapo ka di problema. You see, if I perish, then I perish, kunana. What a selfless heart. What a servant's heart. So napan kakabsat, kat nakita ti Apo, binendisyonan ti Apo ni Esther, kinausan na ti favor, nalukatan ti ridaw, kakabsat, kat madanagan, baka tiliwanda, kat papatayan da uno, bitayan da kakabsat, ngam saan? The king had favor on her and granted her request. Bible characters were solution-oriented. May kalima, why be solution-oriented? Why, kakabsat? Because hantay kaya ti maitulad kan Satanas. Ano ni Satanas? Satan is a problem maker and offers bad solutions. Ito ni Satanas, problem maker ni Satanas. Mangkos ti parikot. Mangkos iti krisis, mangkos iti division, mangkos iti hananasayaat nga panagkikinaawatan iti agkagabagyan ti pamilya, kanda dumapay, ti church, amin. And Satan offers a bad solution. Bad solution.
Isu nga datayo, anak na tayo ti Apo, we should not be a problem maker. We are not there to offer bad solution. We are here to offer a good solution. Amen? Oh, so I hope itagakabsat, ag-shift ti panunod tayo. Halaan nga ti parikot ti mapanunod tayo. Let's start thinking, anya iti solusyon ti problema. Anya iti dapat maaramid. Kala iti gobyerno ita, adot agririri. Alakat gagangay kakabsat ata, aglalo no datayo, dete agrabyado, no datay ti apektado. But you know what? The best thing we can do is to pray. That there will be a solution to the problem. Now, number 2 kakabsat, dito iti other half, dito mensahe tayo, not only why be a solution-oriented, nintay iti number 2, dito, if you want to be a solution-oriented believer of Christ, I would like to show you the characteristics. Digito'y iti ingredients. Hanman nga kompleto siguro, ngam digito'y kat vital ingredients of solution-oriented believers. These are the facets that iti pagkakitaan nga ti may nga believer, solution-oriented isuna. Ha nga problem-oriented. Isut pakailasinam no kwa nga, deti nga kabsat ka talaga nga kwa. Asset deto'y kasi solution-oriented. Pagkunaam, because of the following characteristics. Letter A, they view problems and troubles from a biblical perspective. DJ panangkita na ti problema kakabsat, kat makita na kas pa nakakita ti Apo ka DJ parikot. In other words, maibilang na kakabsat nga, dito nga problema, hanga iso iti kamaudyanan, hanga ison iti end of the world, dito nga parikot, kat da solusyon na, kandeti nga parikot, adda iti purpose ti Apo. Romans 8:28, all things, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So nga no, the problema, kat saan napadakkalanan kasi kunanagat, beamon, adda purpose ti Apo ka deta. Deta kasta nga Kristiyano, makitam, solution-oriented ti panunot na asset deta nga Kristiyano. Amen? Unangam kastoy, kat kastoy, alagat basit lang nga banag deta, ti important kat ne, kastoy ne, kat all things work together. Hamo makita amin ngam, makitam to, at the purpose ti Apo nga naimbag ka deta. They die. Another verse, 2 Corinthians 12:9. And he said unto me, deti di problema ni Paul, Apo, ikatem, torn in the flesh. Kam ko na ti Apo, my grace is sufficient for thee. Anat impakita ni Apo Diyos kina Apostol Pablo. Kung nati Apo, Pablo, ikatek deta nga daw-dawatam nga ikatagkan ka. Mabaling ko nga ikatan, ngam adda mamisam nga blessing. Ano di jay? Deto'y parabor ko nga naan-anay. So, ang pili ka, ikatek, wano di parabor nga naan-anay. So, I don't know if there was a conversation like that, but Paul began to understand, I see, okay Lord, I would rather choose. So, ako nanagat, I glory in my infirmities. Pilya kun Apo nga dasakit ko. Pilya karot Apo't may dadanas. Pilya karot Apo di agrigat. Because when I am weak, then I am strong. Ijay gayam nga mai-manifest ti parabor mo. Iso nga no adda, digiti parikot tayo ti biyag. Kada kayo nga kakabsat, nga da COVID na ita, hangkay madanagan. Don't panic. Hangkay ngagkapoy. Inikan na kay ti Apo ti rason, tapno ma-experiensyayo, tinagpaiduma nga parabor iti Apo. Ngahan nga mapadasan, digitay sa nga na COVID. Di nga ben? Iso nga, kunang ka, thank you Lord, da na COVID ak. Kasi, may experience ko, di parabor mo, nga nalasatak ti may sa nga problema na pagbaligyak, kat mabaling ko nga ipaduyakyak, nga saan na mabalin, nga maibaga, digitay sa nga na COVID. Di nga min, kakabsat. So, at the purpose na amin. So, they ti kwa, solution-oriented nga pa nagpampanunot. At kung natin ako, Apo, ada conflict iji trabaho, ada conflict deti schedule ko, ada rigrigat na deti sitwasyon ko, deti nga kadwak ti trabaho, kat Apo, kala deti di ko nansa ni Apostol Pablo nga, torn in the place, Apo, nga anuman pwede kasta, kat I will take it positively, I will take it positively, Apo, because I know your grace is sufficient for me. Makita na from God's perspective. James 1:1-5. James 1:1-5. A servant of God to the 12 tribes, verse number 2, my brethren, count it all joy. So, anat pa ng view na ti problem? Ragsakan na, ibilang na nga, blessing.
When you fall into diverse temptation, 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. You become a better Christian because of problems. You become a better servant of the Lord because of suffering. Iso nga, daking kadeta nga panunot, at dati problema kan parikot ko nam, the purpose ti Apo. I believe, nga kalpasan na detoy, I will be a better Christian. I will come out as gold. No kung mabalitok kat, na isalang ka ti Apoy, akat adadala ang kakabsat, nga rumuar, di kinakinang, iti kinabalitok mo. Ta maikat, ma-purify. Thank you, Lord. So you begin to say, thank you, Lord. 2 Corinthians 1:4. 2 Corinthians chapter 1 verse 4, who comforteth us in all our tribulation. Apay, tapnon, DJ pa ng comfort ni Apo kada tayo, may comfort tayo tumot ka digitay, makapadas DJ padas tayo. Naimas na padas din aming kakabsat. Amuyot padas, dete pag-appetizer. Ngam naimas ti padas ng runa, iti kapadasan ti Kristiyano, nasamit kakabsat, gapo ti Apo mangliwliwa, kat di purpose na maliwliwam ti sabali. Iso nga imbes nga kuna tayo, kasta kumakanyami na COVID kami, imbes nga kunami, apay Apo nga dakam ti na COVID, apay ang hanga isuda, haana, dapat kunam, Apo, agyamanat, ta maaramat mo ti biyag ko. Nagbalintumot ka instrumento para iti sabali nga tattao. You see? So praise God. Kaya whatever problem, listen, whatever problem you're facing right now, whatever crisis you are into, whatever conflict, anyaman nga kaslamang pa, mangpakapoy king kaitatan. If you are to be solution-oriented, masapol nga at the versikulo, dito truths ag sagupsap nga. Number 2, may kadwa. Okay. Characteristic, pagkakitaan nga ti may sa Kristiyano, solution-oriented. They ask the right questions. They ask the right questions. Kasi, no solusyon ti birbirugam, akatag saludsud ka. No di mamut aramidem, ana aramidem. Akatag saludsud ka. No di mamut papanam, ana aramidem. Ag saludsud ka. O, inkatabang ko. O, kalaidi, damo kakabsat, i-expose nak ni Papa yung tabang ko ide. Si katimapan man ko, ito ya, kunana kanyak. Siyempre, first time ko, ubingak pa kayat nak ka dete mahasa. Hingga, kunana, mabutoy nga, nagbabainak ide. Anangarod, kastoy, ikat makamuka, agsaludsud ka. So, DJ kakabsat kat na-realize kung ano hamu-amot aramidem, agsaludsud ka. Kat agsaludsud kat ti usto nga pagsaludsudan, kat dapat nasayaat digide nga saludsudan. They ask the right question. Let me give you an example. In Exodus chapter 4, 1-5. Exodus chapter 4. Okay. And Moses answered and said, idi ko na ti Apo kan Moses. It's a burning bush neto, ya? The story na. Burning bush, kung na ti Apo, subli ka di Egypt, salbaram di taok, kung na ti Apo. Kung na ni Moses, behold, they will not believe me. Sinutuktukoy na, di kiti Israelites, kan di kiti Egyptian, handak tukot pat siyan Apo. Problema. They will not hearken to my voice. Problema. Excuse. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. So, dati apprehension na. Okay? Verse 2. And the Lord said unto him, nagsaludsod ti Apo, what is that in thine hand? DJ nga saludsod kat solusyon, DJ ti dawdawatan na. Anya taad data imam. Simungpat ni Moises, sa rukod Apo. Nga nila ibagat ti Apo, detat solusyon. Ngam, hanay bagat kas jay. Anak ko na ti Apo, verse 3. Cast it on the ground. And he cast it on the ground. At nagbalin ng jayrad, it became a serpent. Nagbalin na ulag. And Moses fled from before it. Problema man dito yan. Ngam anat impakita ti Apo, nga di problema, masolusyonan naman yan. And the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. Igamam ta ipos na. And he put forth, iso ano, agtilikat ti ulag, di ipos na tinglam, mga di ulo na. Ayan. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. 5. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of... Deti ti solusyon ta problema, Moses. Deta ting-tinglem. Agasam kakabsat. Dakat adut parikot problema tayo, adagayam ka datay ti solusyon. Hantay mo tagdamdamag. Dito mo't panunutan,
kurega, anat adda kanyak nga mabali na makasolbar deto. No di, problema mo lata. Parparikot man lata pampanunutan tayo. Moses was raising problems and excuses. But God raised a solution in the form of a question. What is that in thine hand? Moses said, a rod. Kakabsat, what we have, like Moses, may be as simple as a rod. It may not be much. But little becomes much when God is on it. Dito nga sang kabasit nga da tayo, dakkel daytoy kakabsat, no ti apo at da iti daytoy. Ikang kay man ti may isang instance. Di Isaiah 6:1-8, hangko basahin aminan. Ngam ijay verse number 8, kuna na jay, kuna ti apo kini Isaiah, whom shall I send? Kasi, di gito'y tattao, they need a preacher. They need somebody to preach to them, to tell them the word of the Lord. Kat kuna ti apo, whom shall I send and who will go for us? That's a good question. Sino't mabaling nga baunan tayo? So, we are here, for example, talking, ti problema ti lubong, kastoy. Teka. Anat dapat nga damagan tayo? Sino't mabalin nga mapan? Haang nga, deto'y na agasam na we are complete with this state. Deto'y ti kaado ti problema, deto'y ti sitwasyon ti lubong, deto'y ti managbasol nga tao, Gurega, why don't we ask the question, whom can we send? Whom shall I send and who will go for us? Simungbat ni Isaiah become the solution when he answered, here am I, send me. Wow! Isaiah became a solution because of asking the right question. Kakabsat, if we want to be solution-oriented, let us ask for the right question. Kat iti dayta problemam ita, anat mabalim mo nga damagan tapno masolbar ta problemam. Sinot dapat pagdamagam? No addati symptoms yu ita kakabsat, agpanateng, aguyek kayo, hankay ng agkudkud nga agdamag. Okay? Hankay agkudkud nga agdamag. Adda dete hotline number tayo. Mabalin nyo tag-message personally kanyak ni Pastor John. Mabalin nyo nga message san, di kita'y pastors tayo. Hang kayo nga alangan nga agdamag. Han kayo nga agpating kasi problema. Work out for its solution. No mabalin kat preventive solution. Okay, anyway, let's move to the next. Number 3. How to be solution-oriented. They don't give up after a failure. They don't give up after a failure. So, deti failure ti may nga kadaklan nga challenge ti biyag ti may nga tao. Ngano na fail tayo kakabsat, kalang kuna tayo awanen. Hangko kayaten. But in Luke chapter 22, let me cite an example, verses 31-32. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you that he may sift you as a wheat. Deti jay time, nga ni Satanas kakabsat, ininfluensya na ni Peter, tapno i-deny na ni Jesus Christ. That was a problem. But Jesus said, I have prayed for thee, that thy faith fail not. So numampay, nagkamali iso na nagbasol, but, and when thou art converted, at that time nga ni Peter nakabangon. He stood up after a failure. I always say, and I heard this many years ago from one of my teachers in the Bible school, ado iti agbali nakas ken David nga matnag. Ngaman mano ti makatulad jay pa nagbangon ni David. It's not how many times you fall, but it is how you rise up every time you fall. Because if we don't rise up, we are only problem-oriented. But when we rise up, no bumangon tayo, kalpasan nga datayo kat na itekleb, then we are solution-oriented. Nasolusyonan. Kasi nakabangon tayo kakabsat. Now, in response to a question about his missteps, gaputa adot ti kamalina, adot palpak na, ni Thomas Alva Edison, simong bat kat kunana, I have not failed 10,000 times. I have successfully found 10,000 ways that will not work. He made his failures as his stepping stone. His failures became a solution. Iso nga napagsindi na mula di silaw. Why? Because he would always rise up every time he would fall. I have not failed 10,000 times. Haanak ka na fail tinamin sa 10,000. No, diket. Successfully, naambuak iti sa 10,000 nga paraan ngahan nga iso iti mangpasilaw deti project ko kunana. He considered his failures as a part of solving the project.
So datayo nga believers dati nga kakabsat ti Apo, anyaman ti dumteng, adaman ti panagkapoy tayo, adaman ti panakatuwang tayo, adaman ti panakatulid tayo. I'm not saying it is okay, but what I'm saying, it happens because we are still humans. But praise the Lord, God is a God of second chances. We can rise up even after we fall. Kat kas pagarigan, adati mada mga project of Obram, itagat sa nga nagbalegi, hanggang quit. Kasi, DJ pa naka-fail mo kat learning lesson. Learning experience amin digijay. That makes you a seasoned person. So nga maawagan nga, veteran. You know why these people are called veterans, veterano? Not because of the victories they experience, but because of the failures that they have gone through. The problems that they have encountered in life. Di gijay tinangitid kadakwada ti learning lessons for life. That's why they are called veteran and seasoned people. Seasoned businessmen, seasoned engineer, seasoned pastor, seasoned nga teacher. Why? Because of the many failures they've gone through. Oh, agasam ni Manny Pacquiao. Alakat there may be some negative criticisms about the candidacy na, for example, the president. But that's not the point. Di ipakita kada kayo, di pa nagbuksing na. Did you know, kakabsat, that when he was a rising boxer in Jensan, the province, did not select him to be a boxer. Team Jensan, kakabsat, saan da nga pinili isuna? Because they don't believe on his skills and ability as a boxer. Isu nga tinapanan nakakabsat sa bali nga team. Sa bali nga team, nga probinsya ti Mindanao kakabsat. Because his own place would not believe that he would become a, what? They would not believe on his ability. Pero anak ko na, I did not give up. I did not give up. I believe that I can be a champion ko na ni Manny Pacquiao. Isu nga, ingkagumaan nakakabsat, tinagsursurog at nagadal, inimprove na't bagbagina. Okay? Until tatang kakabsat kat iso itinangitag ay iti Jensan. Why? Because he's a champion. Kat di nga nang pili king kwa na idi nga lugar kat isumot ten tirason nga naitag ay. So nga kilala ang Jensan dahil kay Manny Pacquiao. So, they don't give up after a failure. Mabaling nga dadigiti failures ti biyag mo itinaglabas. Ngam the fact that you are still alive, does that mean that you will stay in that problem? God wants you now to be a part of solution to many problems. Kat di nga experiences mo, others may learn from it. Nang nangruna kakabsat, iti panangya si mo kadagiti at tao iti apo. Let me give you number 4. Number 4, characteristic of a solution-oriented believer. Letter D, they act in faith. They act in faith. They don't have much, but they believe. Ti apo, isot mang puno, ti pagkurangan na. Our God will provide. We attempt great things for God and expect great things from God. No, that do makakabsat, sometimes, ti apo, ikabil na tayo ti trouble kung problema to test us how we respond to it. Kat makita ang kakabsat, no kasano pa nag-respond ti tao. No iso nagat problem-oriented or solution-oriented. Example, the feeding of the 5,000. Kung ni Apo Jesus, pakanan tayo ida. That is the command. Okay? Tatasim mong bat digiti disipulo. Anak ko nada, pangalaan tayo. Problem. One after the other, they raise that question. Pangalaan tayo. Manulat ada kadating nga kwarta. Besides, nagadayo ti paggatangan. Ken, deti nga kaado, how can it be? Diba? Kasano kuma? That was the problem. But there was one guy, nga numampay nakapsut pamati na, but I was asking myself this question, why did Philip bring that lad with his 5 loaves and 2 fishes to the Lord? Di Philip, kunana, Lord, adamay sa nga ubing dito eh. Ada 5 nga tinapay na, 2 nga ikan, ngam sana makaanay. You know, Philip was presenting a solution at the same time, a problem. Di solusyon na 5 nga tinapay, 2 nga ikan, ngam ti parikot, hanamot umanay apo. Mga kapatid, our duty is find solution. Nuhan na makaumanay, ipaubayam ti apo. He'll take care of it. You must do your part. Hanga dete awal latta kakabsat. You have to do your part.
Daytoy apo ti adda kanyak ngem san na makaumanay. You must first find solution and then present it to the Lord. Kurang apo, makaammon iti apo. Kaysa di ko nata yung akas na di disipulo, awammat, agngata-ngata awammat, adayumat, kasanungarod. Kat ni Philip nang birok ti solusyon, numampay para kingkwana, uray isuna, kat panagkita na, kasano nga solusyon nga rod deto ita. Nakabirok solusyon, ngam kunana, kasano nga solusyon deto. 5,000, kaming kakabsat, DJ attendance teacher, DJ karod ni Jesus Christ, 5,000 nga lalaki. Get no, dadigiti asawa da another 5,000. Get no, danak da pa'y, another 5,000, di 15,000, J crowd, kakabsat, awang pa'y nakita nga nag-cater kakabsat, ti 15,000 nga tao. Ala, adam mo yaw? Uray sa kapulo nga baboy kakabsat. Awa na. Hana umanay kakabsat. 15,000. Kasano nga i-cater mo? So ni Philip, nagbirok solusyon. Kas jay tayo dapat. Kat uray na mo, jay mabirukan tayo nga solusyon. At least, inaramid tayo, ti kabailan tayo, nga agbirok ti solusyon. We must not be passive when it comes to problem. We must not be negative when it comes to problem. So ni Philip, kakabsat, anak ko na, apo, adda ubing, adda 5 nga tinapay na, 2 nga ikan. Dito ilat solusyon nga na sa pulak, kanya lang Lord, hindi makaanay. Anak ko na ni Apo Jesus, tamo kanyak, bring it here. Inted na kakabsat, anat na pasamak, ni Jesus nagkararag. Idikwan ko na natigiti disipulo, mga lakay basket yo. Bimulod at basket dan. Apay, una ta da solusyonan kakabsat. Kat ni Apo Jesus, bumunot ti, tinapay kat di mo lang maibusan. Ano na pasamak? Jay problema na solusyonan. Why? Hanlaan nga gaputan ni Apo Jesus nagkararag, ngem adamay sa disipulo nga nag-initiative. Hello? Hanauni may emphasize ni Philip, ijay, at may emphasize kat jay lad ni Jesus Christ, kan jay nanang nga nagluto, jay kwa jay ubing. This time, let me highlight Philip. He took initiative to look for a solution, although he knew the solution he found will not be enough for the problem to be solved. But he took the initiative. So kakabsat, no, the problema tayo, ag-take initiative tayo. Kitan tayo ti mabalintay nga maaramid. Kat no agkurang, ijay tayo nga agkararag kat kuna tayo, apo. Anang aro, deto'y laang. So anat mabaling nga aramidag apo. And the Lord will provide the solution to the problem. Amen, kakabsat? I hope that is well said to us all. Nakapimpintas. Let me give you the last. Maudi kakabsat. Okay? Solution-oriented Christian. Alright? Anya iti characteristic ti solution-oriented Christian. They are willing to serve. They are willing to serve. Makitam nga, solusyon ti pampanunutan na kasi nakasagana nga tumulong. Amen? Nakasagana nga mangipaay ti mabalin na nga ipaay. Handang iambag ang kung anong meron siya na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. They are willing to serve. Amuyo kakabsat, listen. Adut problema nga sangsangwan iti LGUs tayo ita. I am not a part of the politics of our government here up north kakabsat, but you know, makita yo every day, di mo la bumabat sa nga gasutan kakabsat, ti maidagdag nga new COVID cases. Kat digiti quarantine facilities anati problema, puno. Okay? Dagiti nurses tayo, handa umanay ti bilang da, kurang lang arudan kakabsat, na apektaran pa yun iti daduma. So let us pray for them. So with that, these are the able people. We call them the frontliners. Tata, digito'y ma-disable wano maapektaran kakabsat. Sino nga ron? Tata, kasano? Kat bayat ti panang kumumustak, digito'y brethren tayo, nga na COVID kakabsat, kat ma-realize tayo nga talagang marigatan. Kat kas church, listen, because we are solution-oriented people, because we have God, the God of all solution. Saan tayon nga mangnayon pa iti problema iti gobyerno tayo, ti LGU, kan RHU.
Saan tayo mat nga passive nga kitkitan tayo latan no anat maaramid. Iti gobyerno. We came up, to God be the glory, hangko ibaga nga deti creative idea lang, deti kakabsat ngem, nakita kami ni Pastor John, kat kumustaan na kat kunak, agsinsinoblat kami agtaw-tawag. Di giti kakabsat nga makobit tata, pero nga madadagsanan na, kasi na-COVID kami eh. So with this, na-i-announce ko ti may isang Merkules, if you remember, nga kunak, okay, numarik nayo, kat kasla COVID data, adapan natin nyo, dauyik nyo, sang kiagal alangan, ipakamuyo kada kami, kat tawagan na kayo, kat idi akat basit lang, 5, 7, 8, kat kakabsat, idi kwan, after 1 day, after 2 days, idi mai-plus din number kakabsat, kat makapa-overwhelman. And then we came up, ni Preacher Glenn, tinulungan na kami nga mga organized team. We now have 10 people in the team. Kat deti kakabsat, we are not a social welfare, but as a church, we thank the Lord. Nakakatulong tayo sa solusyon na kailangan na dapat para sa mga patients, para hindi na dagdag hirap pa sa ating government. Well, we might say, but Pastor, that's thousands of people affected. You're only catering to 40 people. Well, we may not be able to do much, but we can do what we can. Teko na ni D.L. Moody, I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. What therefore I can do, I ought to do. And what I ought to do, by God's grace, I will do. Hantay nga may kantiagas, hantay nga may danunan nga matawagan na makumusta, dagiti amin nga na COVID ti probinsya nga Ilocos Norte. Hanga isudeta ti primary goal kan mission tayo. But we can do something through our members, relatives of our members, and even friends, if we can, mga kapatid. At we are trying to enhance our team some more by the grace of God. Kat ita kakabsat kasi ti Apo, detay duwa nga severe case na idi, mild lang na. Kat amin, di gito'y na COVID din kakabsat, madaman nga Greek recover. Wow! Praise the Lord. Be a part of the solution. Amuyo ka di nga, deti online ministry tayo kakabsat. Madaydayo ti Apo. So nga, deti, by the way, ang kakabsat nga, amuyo, glory to God. Hangko yan announce. But you know, at the kabsat, kat kuna na, Pastor, I may not be a part of your team, monitoring the giti sick people, kuna na, sick brethren, but let me help with the medicine. Kat nag-commitment kakabsat ng third, ti para iti medicine. So at da iti initial, nga mabalin, nga pagliklikawan kakabsat, nga makatulong ka, dagiti brethren. Oh, you see, initial kakabsat, and we do not know. In the coming days, I hope, nga saan nga umadupay kakabsat. Kasi we are under ECQ, generally, iti province tayo. But as a church, we will continue to be a part of the solution. Amen. And not be a problem maker. Amen! O, da kayo nga kakabsat ti Apo nga part, kadeta nga team. Amen! I may not hear you say amen right now, but thank you for willingly sharing your resources, your time. Oh, ni Lester, kat kagrade-graduar na kakabsat, as a medical student, kat halos amin, di gitoy, 40 kakabsat nga COVID patients, tawagan na amin nida. No, at dati agipaka mo kanyak, Pastor, ikararang nakadapan na nga daw ko, datrang kasok, Lester, tawagam. Amen? Be a part of the solution. Madaydayaw ti Apo kakabsat, kat sapay ta bendisyon ng ti Apo dito kakabsat, kas may isang doktor. And many more of our brethren. Dito trabaho ti Apo di Claveria. A project. Oh, immediately, nagpanunod tayo amin. What can I do to help? Oh, praise the Lord. Dito message ito'y bigat kakabsat. Serbisyo. It's a privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords. The engineer Asidera. Oh, awan dito'y Zoom isunay tatangang praise the Lord. Isut engineer, dito'y amin nga kwa tayo kakabsat. Pasukin, dito'y de Claveria. And it's for free. Han nag-charge kakabsat. Why? Para iti trabaho iti Apo. Kunana, it's my privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords.
Oh, God bless you more, Engineer Blandino Sidera and your family. Kan kada kayo aming absat, hanggang may mention namin, but to God be the glory. But, we are willing to serve. You see, deti online ministry tayo. By the way, kung katahanga deti ikwa kakabsat ngam, let me just acknowledge a few for the glory of God. Ni Brother Ruby, padamot nga na COVID. Kat hindi madamag na deti ikwa. Hotline team tayo. Tumawag, kat kinumusta, kat kuna na pastor. Anong pwedeng maitulong ko dyan? Hanggang mo ta, doktor kakabsat. So kunak Brad, pwede ka bang maging runner? Kung may mga kapatiran natin na kailangang madeliveran ng gamot, ikaw ang mag-deliver ng gamot, Brad. Pastor, po. The last week kakabsat, doon nakapigpig sa tudo, di ta pasukin. Imay na indandano ng ti agas, di gito'y kakabsat, di ta malasin. Pastor, hindi ako makapasok dito, may checkpoint. Kunana, wag ka dyan sa checkpoint, Brad. Doon ka sa puyo-puyan pumunta, hindi sa checkpoint. Okay. Idikwan, agawid. Kunana, Pastor, na-drop ko na yung gamot. Ang lakas ng ulan dito. Kunana. Idi na minsan na aldo na pa nag-deliver man ti agas di tayan ta kwan. Di tayan ta kabarwan. God bless you, Brother Ruby, to God be the glory. Kan kada kayo mabaling nga kararag ti parteyo kakabsat. Thank you for praying. We are all part of the solution. Iti damo ko ng titulo ni Pastor, pinunok deti ilugang kunti agas. Kat deta lingwa, nagadot na tulungan ng taong kakabsat, madaydayo ti Apo. You see? Kat prayers, tinaitulong tinaduma kada tayo. We are all part of the solution. Amen. Deti online ministry tayo, to God be the glory. Did you know, manu, ti problema nga nasolbar, gapo ka deti online ministry tayo. Manu, digiti churches nga natulungan tayo kakabsat, ngagkaroon. Kasi, iti last week, daka mo na pagbalinda kakabsat, we tried to help them. Kung nagat pastor, kung natin may isang pastor, kasanuitan pastor, hanggang makagimong, stricto diti ayam me, awang physical gathering me, hanggang makagimongan, nagkapsut pa iti signal diti lugar me, kat kasano nga ag-live, kat ag-live ka kakabsat, dagiti dadumag at ag-live, alahan natin pa nang ikuha ng cellphone, ang siyempre awam mati makaisuro. And praise God, we became a part of the solution. Ket kung nakini Daniel, okay, ipa-communicate ka kadidi anak di pastora, instrakam, isurum, nga mabalin na i-record, di preaching na ita, kat i-upload na ta Facebookan, ag-plain to lahat tatong Domingon. Premier. Tinawagan na, nagsarita da. I hope na pagbalin hanggang no saan, in the coming Sundays, matulungan to nga mapagbalin. Anat na aramid, deti online tayo. Da kayo nga kakabsat, di tabalaso itaaw. Through the online ministry, na-reach out dagiti pamilyayo. Teko na ako na isalakan da nam amuda ti Apo, digiti anak yung adatoy, kat mayasideg ti Apo, dagita nga blessing san na mabalbaluran ti kwarta. Duray manot maipaw ityo, nga pagsayaatan digiti anak, nga material nga bambanag. Awang kais-iskan na, no ti puso kat san nga nayasideg iti Apo. These are blessings that money cannot buy. And through the online ministry, there was a pandemic, there was a crisis, people were in trouble and they were afraid, but to God be the glory. It's BBC was here to provide a solution to the problem. What a blessing. Katihapot madaydayo kakabsat. Then I can go on and on and on and on. But, what is the bottom line? If we will be a solution-oriented, we must have a heart willing to serve. Ano ti kunan na to say more? Happy to serve. Na tayo kakabsat, willing to serve. Amen? We are willing to serve. Alay bagayo man, urihan kayo mangag. Everybody say? Alay pakita man dita, naka-thumbs up dapat, ha? Naka-thumbs up. Ready? Go! I'm willing to serve. Di ba? Nutawagan da kayo da pastor. Brad, kastoy, pastor, willing to serve. Amen. Arat ubramita, Brad. Busy ka. Awang pastor. Inkaman ti kastoy, alaman, tumulong ka man dito. Willing to serve, pastor. Amen. It's my privilege nga maaramat. Dakay nga naatasan, deti grand choir tayo. Willing to serve. Amen. Happy to serve. So, kakabsat,
Daytoy nga lesson tayo, ingungutan tayo. Agsagupsup kumakada tayo. We all have problems, but let us be a part of the solution and not a part of the problem. To God be the glory. I hope na blessan kayo kadating nga mensahe. Amen? Okay. Kararag tayo kakabsat, Pastor John, please pray for our ministry, for all of us, that we all will become a part of the solution to any problem or any endeavor or project. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this message. What a great challenge that you have used your servant, Lord, to preach this message to us. This is really what we need, Amen. that we need to be a solution-oriented. Yes. Ket Apo, amumi nga awan ti dakkel a problema no adda ka nga makibaet Apo Dios. Kada kiti amin nga paspasamak. Ket Apo Dios agyaman kami tanaited kada kami Apo deti characteristic ti solution-oriented believer Yes. that we view problems and troubles in a biblical perspective. When, Apo? Ket no adda Apo dagito nga perspective kada kami ken panunot Apo awan ti imposible nga kami maaramid. We ask for the right question. And Lord, uray no adda dagiti failures mi Apo, hangkam nga give up, agsipod ta dagitoy ket amin nga bambanag adda dagiti maadal mi Apo. Amen. Kas ken ni Thomas Alva Edison. Ken kastamot Apo, we act in faith. Nga dagiti hami maaramid Apo, we should not worry for the things that we cannot do. Amen. Because the rest you will do for us. Amen. As even we do our best. Deto'y Apo, we are willing to serve. Kat Apo, deto'y kumati, panggap mi itang malem. Anyaman, digiti parikot kan problema, tulungan na kami Apo, nga maging solution-oriented, makatulong kami Apo, nga mangsulbar, ti anyaman nga parikot kan problema. Anyaman nga kasapulan ng nangruna ti ministry, anyaman ti mabalin may nga iserbi nga parakan ka Apo, sa gidam digiti puso mi Apo Dios. Ngahaan mi Apo Dios nga rigatan nga baklayan mi ti krus mi tapno surutan da ka. When, Apo? Tuloy ang bendisyonan ti adipen mo Apo ti pangaramat mo ken kuana salon at ken kired. Ti sibubukal nga pamilya na Apo ni Kay, ni Kirk, ni Catherine ken ni Keyon. Ken digiti amin na papastor mi ken akastamat digiti ministries. Thank you, Lord, for the opportunity that we can be of service to you. Amen. Tulungam dagiti agrek-recover nga kakabsat. Ket Apo Dios, sapay kumat agtitinulong kami nga si kakararag kan anyaman ti mabalin nga ipaay ti sagtunggal maysa. Adda ko mati puso mi nga para ken ka. So bless us for the rest of the day. Continue to bless and guide us for the rest of the week. Continue to preserve us and keep us away from harm and from sickness. Thank you for your love and faithfulness. In Jesus' name, amen.